Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı umumun musulmandar. Bugün men sizler menen tavakkul, iyilik formulası jönündө söçküm kelatat. Tavakkul bul Allah'a tayanуу. Bирок hareket kılgandan keyin gana. Bul жалкоолук эмес, тескерисинче бардык аракеттерди көрүп, жыйынтыкта Allah'ın kolunda ekenini işeniyor. Allah Teala Talak Suresi'nin 3. ayetinde mınday деп атат. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yetevekkal alallahi fehuve hasbuh. Kim Allah'a tayansa Allah'a жетиштүү болот. Adam hareket menen tavakkülдү бириктирсе, жүрөгү тынч жана күчтүү болот. Анткени ийгилик адамдардан эмес, Аллахтан болот. Урматтуу мусулмандар, аракет кылгыла, бирок Аллахка таваккул кылууну унутпаңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.